I pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Vezir sa vama. Stiže nova epizoda, koliko sam ja brojio, ovo je 4. epizoda, surfamo po netu. Danas imam također jednih 10 zanimljivih činjenica za vas, nadam se da ćete uživati. Ako ste prvi put na kanalu, nemojte zaboraviti udariti to crveno subscribe dugme, pomaže puno kanalu i naravno udarite like na ovom videu da nastavimo dalje snimati. Da li ste znali da prdež smanjiva pritisak i puno pomaže vašim zdravlju? Umjetni zaslađivač Splenda, ovo je malo smiješna priča, umjetni zaslađivač Splenda je zapravo došao, da kažem, izmišljen na način da je jedan od istraživača, jedan od hemičara koji je radio na tom receptu, pogrešno razumio komandu koju su mu rekli na engleskom jeziku, tu da pišem. Njemu je rečeno da on testira tu supstancu, međutim on je nju probao. Prije nego što je prodao skriptu za Rockija, Sylvester Stallone je zapravo bio kokuz. Prodao je svog psa kojeg je baš volio za $50. Sedmicu nakon što je prodao skriptu, otišao je do čovjeka kojem je prodao svog psa i otkupio ga nazad za nevjerovatnih $3000. Kako bi imali idealnu poziciju, kineski vojnici prilikom parade zadivaju sebi igle u kragnu kako bi zadržali taliju. Zagađenje zraka u Pekingu, u jednom gradu u Kini, zna toliko biti loše da kada biste proveli jedan dan udišući taj zrak, vaša pluća bi se zagadila kao da ispušite 21 cigaretu. Benjamin Franklin je bio toliki šaljivđija da prilikom potpisivanja deklaracije o nezavisnosti u Americi nisu njemu dali da je sastavlja iz razloga što su mislili da će ubaciti jednu od svojih skrivenih šala unutar deklaracije. Bill Gates, Steve Jobs, Albert Einstein, Mark Zuckerberg su svi ispisali se iz škola, nisu nikad završili visoke škole. Popularna piratska stranica The Pirate Bay je jednom pokušala kupiti otok u kojem bi napravila svoju državu u kojoj ne bi bilo kopira i penala. Pravilno. Najmanji park na svijetu se nalazi u Portlandu, Oregon, Amerika i mjeri samo 60 cm. Postoji rijetko drvo zvano zmajevo krvavo drvo, koje u sebi sadrži malo neobičnu boju smolije, to jest crvenu boju smolije. To drvo kada posjećete, ono ispušta tu smolu i izgleda kao da krvari. I to bi bilo to raja za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste, još jednom ponavljam, udarite like i subscribeajte se ako već niste. Hvala svima na gledanju, pozdrav!